Nene, ale mizunagi. Nene, Ale miolani. Nene. Wayo Nene. Pelleti yumano weli. Musibe be jama kisi woni modon kala gatoro don kala algal don haray mi salmini mi lande kisi tana ala e modon mo be inde mo e yettori modon haray ko sadi mon ko todi kaw émission men do journée pinal non haray ko fi fina fama famine hande de wondi do e artiste jo e wondi do e nalankojo ide wondo e nyenyudo mo duwa ka présenter kono bay Allah wadi ko émission wona en présenté mo noddita do men on hande haray ko Ousmane Paye ko non si halama don andi ber andube be ber jentoto be ko monsieur Sonjayla ko monsieur mi do yida ko duwa nene donc Ousmane Paye ko sadi ma ko toli haray men salmini merci ngala welti mo e non gal ko sadi mo ko toli Ousmane Paye ko haray me werni maka derol amen do haray men derol amen gol do ko journée pinal non ko bay haray pine den hide dudi e mudum an kadi hida jokkani men pihon ko andanda hoorema hande hida arde ha Europe gawda concert ko bay hare jama no yide der pinal mangal e nyenyal mangal franchement hida seedi e wobbe buy e der mudum haray Ousmane Paye ko inde makko den Paye ko honto iwri ko hondo histoire inde Ousmane Paye bon Ousmane Paye ko depuis ko min tigi ko mon no Paye ko ba mi fuddi ke yimo jama tay ko non de talent Allah fandi ko fuddi mu ko Allah fandi e jama ko non de no be no Ousmane Paye ko Ousmane bobo e diku bay fuddi ke bay mi jandi e tay ko non mo continue de o mi décidi mi continue Ousmane Paye ko ko do ngade Ousmane Paye ko Okay. Paye ko no sati kan janda. Ouais, Paye ko no sati kan janda. Okay, Ousmane Paye ko. Si feƴƴi don haray Ousmane Paye ko hoddum e sengo bayden andi sinama lowre music den. Haray mo be e nyenyal mudum. Ousmane Paye ko honto on daki kaka rapper be kaka wade be danceur kaka wade be no mama ya ko wade be music pastoral. Ousmane Paye ko honto classifiete. Min kaka pastoral ni classete. C'est vrai que musique beaucoup mon wadde je te faire comprendre mais ça no dite Ousmane Paye ko wande kaka mama ya pastoral wata mo ditirde okay Ousmane Paye ko fi hon musique on na goddum go na métier goddo go ko fi hon do subani da musique on bon dandi kadna do anga wawa subade musique on ton e stay Allah ko winda ma ko gimol ma ko balal ma ko en fait kala ko Allah winda ma ko do wadata c'est le destin e wawata wala manade dum okay c'est le destin okay haray non ko muyde Allah den si fe musique on Ousmane Paye ko mo mari métier mo nyeñi hin mo mari passion no wodi pi hum walanto go bun ka berde ko wadata ma ko faltada wadde ma ko jokkude har ko jama on andirama si harana musique on bay menen do be den andu ma ko ka musique men andirma ko woni ni Ousmane Paye ko ko musique on andi ko musique on andi ko musique on hidi e ko musique on kadi mi buri teddinde fimo so ko non hande ko don hande wala wadude min Ousmane Paye donc ni taw musique on dum wadde Ousmane Paye ko a janguno seeda ba oui mi janguno pour rendre ce Paye qu'on sorti mbudi ko na ko wata janguno non c'est ça le problème ouais mi janguno mais janguno seeda parce que tay mi mutike musique ko ngande kadi tay si leer musique ko yoni mais so ma ko école mais ya ho yimo wala ni tade Ousmane Paye haray ko hombe woni référence ma be sinama ka sengo music bay ko buri kon haray artiste be no wodi mi banda horema hara be do franchement hini be min ta ko ben don duñu mo ha onati mudum kono hara sa yibe modi a faltunde mabbe ma hara ko be watta kon hino wala ma hara inspirato e mabbe an ko hombe woni ben sida wayi be lintude sa wa kadi gal linte kadi wana en no mi wabe stude mais mi famal question ma haray ko hombe woni référence ma ko hombe woni idole be mabbe wala mon idole be mabbe parce que stay ko pousu be lambe non na pousu be mabbe voilà idole be mabbe idole be hamel la sa fonde donc idole jan c'est au fait ini no ko Saydou Sow la fione ya fam amina mais Saydou Sow mi jendo to mo modda joni so ndari hay Ousmane Paye ko no wadi tanon mi may soso mi may pulal mi be to seda ka maninka donc Saydou Sow ko non mi rayno ko himi asika ko non mo buri wawde donc moi c'est mon idole Saydou Sow ya sonna
Ok. E Ousmane Paykou jonno haray si fe yido men fala yoto men seda men yi album ma o yalti e ber ko men yata ko ber suiva musique on mede ngandi album tigi tigi o hebi kankadi o marki histoire musique on an sengoma personnellement équipement on kido weltori si fani men seda fi album on. Bon, un album mon long idée donc. C'est l'album qui a fait aujourd'hui Ousmane Paykou. Et me weltori mo moƴƴa min équipe an langande kadi kala hiɗuɗo lan e no weltori komi waɗi kon e surtout fait comprendre komi waɗi kon ka ɗum moins parce que ɗandi aade goto wata wadde hunde ɓe seeɗa famude mais heɓuno sanjaɓe seeɗa ka yaltingol par ce que ɗon andi fijirin fof ka jogi hareno satti wawata wonde wasika ka tumbo wonɗa mais alhamdulillahi ko satti kon ko non walata gere ha fiyo newo ono woni ok e nder album ma on ko sonji honɗi woni to ma son hombo won ton ɓuroma welde on parce que menen fanɓe ɓe meɗen andi ko son hombo ɓuri convaincre jama en personnellement ko son hombo ɓuratoma e nder album siɗa dowa suɓade goto bon min ka nder album sonji ɗin fof no welalan mais son goto no gasa jama ala wattande ilay makko mais min on son noon sama ko son momi heɗoto e tawata mi tawata kadi koko woni feƴƴude ko woni tigiri par ce que koko feƴƴi e ko woni wadde e ko waɗata ha aduna o lannami yimi e nder makko mais les gens jama andi yimɓe ɓe hande ko amour on ɓuri concentranade c'est vrai et voilà donc ɗum waɗi le morceau là on ko aduna on gasata so tu vois donc on no ka seni tu bon a windi ɗum non tum son yalta yan tigi sa yiɗi kemo ɗum anoto c'est le meilleur son. Mais les gens ne vont pas comprendre. Non, mi fami parce que andi wano bana ni wano min tigi fuɗɗi ko ɗo intro min ni ɗo monsieur Sonjayla monsieur miɗo yiɗa ko duwa honno ko nene on parce que fayda menen ko ɗin ɗon jama on ɓuri wadde challenge muɗum donc ɗo fayda haala habbi Ousmane Paykou ko ɗin ɗon habbortan non kono woni parce que ay ko sanani hande Ousmane Paykou ko Sonjayla parce que ko Sonjayla yaltini Ousmane Paykou donc ça aussi c'est vrai et hande jama be metti yeggintino donc gonga parce que kambe si be mani dike biyo ngol ara ko non be andirma ko non be andirma exactement ça aussi c'est vrai ok e hande hida Europe gaida wadde tourner ma on ga fambe ma be way habborade collaboration ji ma e artiste do go bayde ngandi hande kadi joni music on artiste men buyi hino daki dogga ka dum non nini ala ta e programme ji mon bon andi sa yalti kama hari lady go awata wi da wata ko gonga so ko wonno hayaltuɗa koye habbo piiji ɗin fof a faami habboto woɓɓe go haray fiyo fidu habboto woɓɓe go haray fiyo himudu ɗum noon fof a habboto donc si tawi ari e min équipe o mi yewtidi tawi no woni cool mi wawa haray ko wawi newade ok Ousmane ko honno wonɗa yirirde nini o sayi ɗo musique pastoral on duuɓi seeɗa feƴƴi hiɗen andi buyi wonno e mum buyi kañum kadi no nantuno inde mum hande non ko onon nouveau génération ko onon jogiti ƴi'al ngal mi limtantama ɗo fof kono hiɗen andi onon on dal hiɗon jokki ko mon kon an ko honno yiruɗa nini ko honɗum sendi on onon e ɓe wonnoɓe duuɓi ɗo ɓaawo no min nayi menen men mari chance menen hande menen nouveau génération o menen mari chance on non chance ko honno c'est parce que menen hande mi mari sen YouTube ji mi mari Facebook ji mi mari TikTok ji afami mi mari page ji ɗin fof donc on sens ɗon kadi min ɓuri heɓude par rapport ɓe feƴƴuɓenoɓe ɓen par ce que ɓen noon tan maɓɓe onon tigi ɗon haadi ko cassette haadi ko ma ya lowa cassette si jawaɓe jentade donc ko on noon sens to min ɓuriɗe ɓe so tu vois e hande kadi alhamdulillah hande musique pastoral o yarde yeeso moƴƴa par ce que joni sa yeeyi ka yaruɗa wo dow a nanayi haalal pulal
no himede. Okay. Donc non kadi ko buri. Okay. Allah wadi Ousmane Paye kon so vrai da ari Europe gado de tournement on meden andi hanno arrivi wano Allemagne. Diku ande do awada Brescia do Italy do. Kon non ko laggine men andi dakida. Est-ce que musique on hino wawi wurno de goddo? Métier musique on artiste on wawi wurde dum don tum? Oui. Artiste on wawi wurde musique. Ah mais. Okay. Ora. Mais à la façon de faire. Okay. Andi taw you know non taw na artiste to me. Non ko kala netto. Kala pi ko jokkuda. Sawa wi gere ko na ko hebude. Awa way wurde mi ha maya. Non na gimol na duma kala ko jokkuda kadna ma. Okay. Donc artiste don no way wurde ko woni ko hebude. Okay. Et so tu fais comprendre. Okay. Mais ko sawa wi gere ko na ko hebude. Okay. Nini mede yidu Ousmane Paye kon haray Paye ko buy jokkite so jimaadi me yayi hay ka TikTok ma ka Facebook ma de republier hande si goddo no faala wan woni intérêt no faala nande ka music in nana faala jokkude ko Ousmane Paye ko jokki kam ko hondu woni message ma on kon don nulal mangal batakuru mandu e on neddo kon du wiata mo do min ta ka mondo hande la mari wa ben buy ba wonde buy. Okay. So tu wala mari wa ben buy amari bi nyoni ko tude. Okay. Imprantive. Okay. En plus ala kadi ko menen kadi wondi no ko ngodu. Okay. To no wodi en plus kadi kala kadi falado tay na rezutu yo aro parce que min kadi ko wobbe ekkiti la. Okay. Min kadi ko mami ekkita wobbe. Ono ngaduna yarata. Donc gonga. Okay. Ousmane Paye kon me yi collaboration jima artiste be buy musto on fit on remix on jelan on ang Ibro Nyame on don buy apprécie mo kadi kuri simple du coup me yi polyvalence ma c'est-à-dire nanen hali des avis de débrouiller ka soso amaninka ayima ka pular ko honne relation ma o woni artiste be ben din collaboration parce que artiste be go no wodi har ka pular tumbe woni ko don tumbe daki annon ko honno ko approche ma woniri an artiste be ditiba itisi keno yimbe haalaji godi bon andi kadna do piji fo ko nedi ko nedi na balu wona wasere nedi na bala seluka donc Paye comme ça ari der milieu atay wona atima wa wadu doyi wala nedi yaba ko faala ko ngankadi est-ce que tu fais comprendre ande min ko force on non. Okay. C'est pas parce que ben amusto Ibro Nyame pititi patata na fiara kombudi mi jonna tabe. Okay. Fi me wadu fitring. Okay. Mais tawata kambe tigi na be fala me wadu parce que be hidi na on kare kambe tun hayan ko jodda do hida hidi netto mo wawata famude de ore nedi e teddungal ko gonga donc ko non ko on ko non aduna quoi. D'accord. Mi conseil fo mo be yo nedi nedi e teddungal parce que Paye ko siyo bi gelo no anjanday awa nani Paye kun no sati kamawno so yobi ke nedi e teddungal. Okay Ousmane Paye kun do e den hombude landal sakkitorangal ko mi beytato don heden andi leydi meden ndi honno fewndure nini yimbe meden ben buyino yaltude tisike non enen fulbe ben ari hob gada yide honno generation honno woniri hondu woni dernier moment hondu woni message ma on jeunesse guinéen beben e jeunesse balé beben. Bon seulement min ko mi seeta tabe ko alla moƴƴi na mabe ko woni mun ko est-ce que tu vois fala ben arde yo alla adube est-ce que faamu de wono be nga yalla okol be fere no be wurira e no be wurnira famille mabbe on donc non ma ko mi wala. Okay Ousmane Paye tu vois en plus kadi andi karnado pijiri fo ko sabu andi on yi Ousmane Paye ko ngero mais wanda combat de Ousmane Paye ko ngero ko gonga ko Amadou Touré ko neddo mo mi une fois sabu fo de fekay. Okay. Est-ce que tu vois donc ko neddo mo mi une fois sabu fo de fekay donc ko fido album doa. Okay. La dédicace be okki promesse be ni abda Ousmane Europe e hande Ousmane Europe Amadou Touré vraiment il faut une nemo merci encore coloni woni. Okay. Merci ko kanko adi Ousmane Paye ni en plus kadi wata
wata goto kadi ta ezotu noddugol Amadou Touré fi Ousmane Paykou parce que ni Ousmane Paykou no fino no piji no jandira au fait. Ok Amadou Touré haray kala ka wontirda a salminama depuis Cologne musidɓe wonirɓe Allemagne fode fekkani kan kadi haray o hiirama donc Ousmane Paykou haray mi weltike Versailles ko jonɗa men kon ko jaabiɗa kon haray concert on kadi meɗen suiti kadi yo jama on fof arnoto ɓay ko artiste jo meɗen ko nalankojo meɗen ko ñeñuɗo meɗen min ɓo yon haalande min na on kala ko goɗɗo jokki haysi ko ñenne yagal yo wakkilo tum ɓay janggo ye nafa maggal Ousmane Paykou jokki musique ittimo Afrique musique ittimo lagine addimo ha Europe ɗo haray Ousmane Paykou mi weltanika min jarnima min tolnima kadi Italie ɗo haray miɗen yeeli janggo kadi ya waɗa kadi dédicace nima kadi ya arto ɗo kadi tourji go kadi waɗo ya continue carrière ma on haray franchement merci mi weltike mi weltori Albert belani toray nene ande zonagi nene ande walani nene wayo nene human weli merci beaucoup musidɓe yiɓe haray ko Ousmane Paykou men tolnuno ka werde meɗen ɗo ɗum ɗo woni jurde pinal fi fina fama famina ɓay pular ngal pulako ngun ko fi men anten fi nalankoɓe meɗen teddinen fi ñeñuɓe meɗen ɓen komo teddini hoore mum si goɗɗo go teddinam wata mo andita ka yani yejjita ka feggi ɓay ko feggande nden addi yanande Dua toujours disponible sur YouTube les gars on donne la force Ousmane Paykou, c'était avec nous. Et ça,